football ngai na tu te thinlung ti tilian ber chu Ronaldo hi World Cup le peka kan mule thayang em ti hiani mitam tak chuan opat owanga achol kan lo rin lain tu na ya thu thang le chanchin thar lo chuak rang rang te hian bai seina thar lian tak min siam sakle tatlat mai le Ronaldo hian tun thlengin ramta na khel le goal thun ala kham lova a physical fitness po tlangwal tam taklaka ala doi lo hle ani khel muna a thazalai le atumruna ala bolo mai baka thil thleng te thlir hian ama ngei po hian atom na tur World Cup hi ala hlatsi alo ani thaye CR7 hi football kovela chuan legend dik tak ania ama kan mule theina chan tura thil thleng rang rang te chu I han ta lang don teang kum upalam pan toma se Ronaldo taksa hi chu kum somni angmaya chel alania exer ngor taka alak ring wangin athaza ala bolo Portugal coach tharle athurwal puite po hian Ronaldo hi anlarin chan ema tlarma ama aya gol thun thaile player te thunun thei anla mubik lo ani kataksa hian atin chungle kathin lungin aladu chung chu ramtan ka khel rang tin Cristiano Ronaldo chuan soyani Ronaldo mizia kan hriat chiam chu hne na dule tlom hre ani mitam takin ahun azauto chol toro se anti laya phur taka fila alatlan thei hian min he em ani e anun thuru kian football chau ni lo kan ni tin nuna po tumruna min zir tira baidon ma lo chu kaltlang ram tur ani ti CR7 a hian anun mangin khovel en tirani Ronaldo hi ramtana avoi khanna atanga tun thleng hian miro puyania World Cup thara kan mule angem ti ero hunin ala hrilang ma se football ngai na tu ta tan suan ama fila ala tlan shrim po hi munom atling to ani Ronaldo hi World Cup le peka a in lan le ringem Portugal tan trophic lian achoi puile thei ibai sayem ingai dan le imu dan te kha khongain comment lama lo nu chia ve ngei role soiho acha kom hle mai